Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Dagi sepangut kita khot jangka Newtrap Integrated Territorial Organization dan ika hitu. Ila turut syaka Office Rekam jangka Meghalaya State Pollution Control Board ban penpau jing persya jangki halor ka public hearing. Kabakini ka office kala pelong hakakat pratarik Urisa Araja Pusau hakasna YAJR East Jante Hills District. Shua bagi itu kan poi hakani ka office ki pulet kila khang lenti lupa na khardop kenang bakin am yo rung syapo. Hari hadien katu kan epor balaya keren. Kita khot ke hitu kila yo benrung ha pelau jang ka office ban pelong da ka jinga ki syong kelany mengor. Mulai. Boleh bahap ni. Hah? Boleh bahap ni. Itu pollution. Boleh bahap pollution ni kan. When we expect the police, they are not there. When we don't expect, they are there. Ni ujor ni ang basna pandal ha government property, rumah besim kaya apa ibat hangnya. Come. Let us proceed there. We will sit there. When they will call, then we will enter. We can keep parajungi kan something. When they will call, we will talk. We will give them a suggestion. We call the person. Kata ni tu. This person. Ikaw ni kudo yung secretary. Kipa don kiti hantu kipa de member atau kapan penjadi publik kan will ni. Nomor pet. Hasi shwa benginwan satai ru mengila habangila ikendu angani keren astana na okay we will match mong ilek pentai tingila ada bongru iki hentai nyong pai nyidun nyumpa violence te tong ilek thai nomor ba phimsha inlek hapo MSB bandawai ko hok nomor ba deka Meghalaya ma state pollution control board ko penya te obviously ngin habawai ki elected na kajing khang nai ya kamhala tingi ko lai sabut kan member sangki kabla syak kabla ya kata iki benle ya keren tangkat tangut ni ndre ki para jungi mo habang iwan hayen jompi iwan ko burom ko ngin song ndre haba pe hang ni para do prasna ini ya kerennya kayak but skobairu it's about our motherland pi haba ngi hairstay ngi samir ya ko bandi runya habandi de mineral water kan no kata te kai bangi de ban pusno Tenri, hakat tu kesini bengi expect ya district administration kedai banmi, tahu lalaka jong district, tikim dan, warna kal yang jong MSP beam tu kesini kila de ban bu beriwan, kila iman ki public hearing, kila don syuhada ki polis, temen akan dia kat dong tigang, tersebut dari bangi yang tu kesini ya, kentar mana ban yo, te nakalian ujungi tangkatanya. Kumpa pe ikwi kunon pisha ban syang hadu compound but kamdan restriction here ya no ladang iwan na purom ko kor tingin syang hento kinam ngin dala dep dekran pag MSP split then satisfied kata hite beri man laka problem kadan bika solution Kau ika kalian masih kan masih sendiri. Oh iya kan suatu lupa deh. Tentang kata kalian Kita disap. Kau kan umdan disok sih ya ini. MP. Kau nya burung mar kalian kata. Ngamla no ikwi kan hon man re ya. Itu tahu no. Ladang ilong agresif. We do announce bangingin wan pengkelmat. Ngilong kumta. Ngilong straight forward beta. Tet haba undi padu ubad nong way tingi la. Pra mangi mata. Haba ngisro tin ka tende. Madong remote Nung gawin ka concern ni dum siya. Kani ka issue kam day ra
Jika ru Henry kami mariang ke dai ke jongki. Kejong ni beroi. Kejong ni beroi. Ha. Wah. Te minta lada kilong against ngi long opus opus bro arliang kemut nyimdehi ke interest no. So you just ask how many. Amban ya keren tak katan remote tandai ga bangin pengen sokong no shop itu shop bejai kendala ada kini ini no Call na fisa. We will allow them inside. Peaceful. Peaceful they long. Akan recommendation yung piru. Kamal plan. Yang ba? abang ismu lah abang bi kita Yang piru yung dan problem kan? Aktif nung information. Makan blog nama kini tu pawai school. Bro. Dale. So will open again. Will be peaceful. Okay. Play. em kena 5 6